izwi lakhe lona leli yakumsuthisa umuntu bese sothi lo mhlabeleli babusisiwe athi manje lo mhlabeleli ngilambele izwi lakho Nkosi ngingenwe emoyeni ngingenwe izwi lakho ngilambele lona kwangathi nawe ungasho manje uthi ngilambele izwi likaNkulunkulu ngokuba akukho okunye okuyakusisindisa emhlabeni ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu uphumile emhlabeni nolaka lwakhe. Izikhukhula zolaka likaNkulunkulu luhlasele emhlabeni. Athi manje uDavid ngesikhathi awu Jehova uNkulunkulu wami uzungiphephise naphezulu kwezikhukhula zolaka lwakho. Uma sibheka kwaZulu Natali ngobubi obukhona and then uNkulunkulu uhlasele ngezikhukhula bayasindiswa abakuKristu Jesu phezulu kwalezi zikhukhula. Amen. Ngibingelela umfundisi wami Nqomane ngelihle igama leNkosi yami uJesu Kristu. Bingelele make mfundisi ngelihle igama leNkosi yami uJesu Kristu. Ngibingelele izinceku nezincekukazi bafundisi nabafundisikazi egameni elihle leNkosi yethu Jesu. Ngibingelele nemsapho ngapha ama present worshipers siyabingelela egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Sibingelele nensizwa yethu lapha ya uTebuko asiphathele mjingo egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Sunday school nabo bonke abasha ikakhulu siyalibingelela nina labasha ngokuba namuhla uSathane unihlasele kabi ezweni labasha angeke nasinda ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu ukuba nibe khona endlini kaNkulunkulu nilalele ukuze ningatholakali nani Sathane sekani godlile anigodlele esigodleni sakhe. Athu David lapha kuMakhubo 1:19 Nkosi ngiyalonda izwi lakho athi insizwa ingayigcina kanjani indlela yakhe na athi ngokuqaphela okwezwi likaNkulunkulu umuntu omusha umukhona ngaphandle kokuqaphela izwi likaNkulunkulu angeke usizakale emhlabeni. Amen. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyathanda mina ekubeni uma sisendlini kaNkulunkulu kufundwe izwi likaNkulunkulu. Uma kufundwa izwi likaNkulunkulu ilona elingukuphila kwethu. Athu Jesu amazwi engiwakhuluma kini angimoya angukuphila. Athu umpostoli uPawuli nine baseBeria niyangithokozisa ngokuba ngafika eThesalonika ngabashumayela eThesalonika. Uma ngibashumayela baseThesalonika abahlolanga imibhalo babone ukuthi lento lengibashumayeza yona iyiyo qobo yini na. Manje nine baseBeria ngini manje ngiyashumayela ngiyanibona niyahlola imibhalo ukuthi iyiyo lento yini na. Amen. Ayikho insindiso ngomunye umuntu futhi alikho elinye igama elinikwe ebantwini abangasindiswa ngalo. Athi ngale kuyisambulo
babusisiwe abafile abafele enkosini. Banengi namuhla esibabonayo labafa bafele bangaphandle kwenkosi, bangekho enkosini. Azathi uJesu kusiqebi noLazaro, isiqebi ngoba besizitamatamisa sona sidla kamnandi singanaki ngezwi likaNkulunkulu. Lwafika lusuku lokufa, safa siqebi, wafa noLazaro. Saba se-high days isiqebi. uLazaro ngoba bekazidla ngezwi likaNkulunkulu waba eparadise esifubeni sika Abrahama. Amen. Sizohlola imibhalo. Ngifuna ukukhuluma ngoJesu. Funa ukukhuluma ngalo Jesu. Uthini yena Jesu na? Uma eshumayela uIsrayeli. Yeshumayela uJesu, shumayela uIsrayeli, shumayela abantu baNkulunkulu labahlala bethandaza uNkulunkulu. Uyashumayela phakathi kwabo ngokuba uJesu lona uyabona ngokuthi laba bantu solo abahlukanisi okukaNkulunkulu nongasiko kukaNkulunkulu. Asiqaleni siyene lapha emabhayibhelini ethu. Johane sahluko 5. Nxa uJesu engihola angenakho ukusola ngoba amandla ngewathola umholeli wami. Johane sahluko 5 evesini lika 39. Johane sahluko 5 evesini lika 39. Siqale sibheke lapho sizwe ukuthi isihloko sami ngithe ngifuna ukushumayela ngaJesu. Sibheke ukuthi uJesu nangabaprofeti bakhe uJesu uthini. Johane sahluko 5 evesini lika 39. Ngizolifunda. Nihlola imibhalo. Nihlola imibhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo. Yiyona efakaza ngami. Asibusisele ilizwi likaNkulunkulu umfundisi Nqwane. Livi lakho baba liyaphila. Lingamadoda siqondisa. Oh yeah, Jesus. Lingamandla kithi abakholwayo. Livi lakho baba liyisibane bumnyameni. Selifunziwe uNkulunkulu wethu namhlanje baba emini. Siyakunxusa dwala lemadwala ukuba usisite baba lishiqilelwe ekujuleni kwetinhlitiyo tethu nasemiqondweni yethu. Oh yeah. Funziwe baba nje siyalimukela uNkulunkulu wethu. Khuluma ngalo ngemgcotshwa wakho lo membi kwethu. Khuluma kuye baba yena khulume kithi. Siyakubonga baba lithumo likufanele wena wethu.
mana njalo mbande kaDavide. In Jesus name, amen. Amen. Uthi Jesu ngesinye isikhathi makaqala kushumayela ukuthula makubekini. My God. Ukuthula makubekini. Ukuthula into okuthi noma ikukhubile. Ukuthula makube kuwe. Athi futhi ungaphindisele kubi ngokubi. Lana sithola Jesu ushumayela kuIsrayeli kubafarisi bantu abazi imibhalo abahlale baseBhayibhelini imihla nemihla bahlale bakhonza uNkulunkulu bathandaza uNkulunkulu. Simuzwa lana uJesu uyabatshela uthi nihlola imibhalo nina ngokuba nithi ninokuphila kuyo. Le mibhalo ifakaza ngami Jesu, kepha nina nifuna kungibulala. Nina abafarisi nifuna kungibulala, kodwa nihlola imibhalo ngoba nithi kule mibhalo ninokuphila kuyo. Yona ifakaza ngami lona nina lenithi mina ngidelela uNkulunkulu, ngizenza uNkulunkulu. Yona ifakaza ngami. Ukhuluma nje na Jesu. Abantu bakaNkulunkulu abakuqondi, uzama kubavulela imibhalo kuthi kwambuleke, kuthi umbhalo ukhuluma ngaye. Bona bayayifunda imibhalo, bayalifunda iBhayibheli, kepha abana umoya loyingcwele wokukwambulela kuthi baqonde kuthi lokhu sokuyisikhathi lesi esakhulunywa nesaprofetwa. Deuteronomy eMabhayibhelini, Deuteronomy sahluko sika 18. Deuteronomy sahluko sika 18 evesini lika 15. uJehova uNkulunkulu wakho uyakuvusela umprofeti phakathi kwakho kubafowenu onjengami. Nimlalele. Njengakho konke owawufisa uJehova uNkulunkulu wakho eHorebe ngosuku lomhlangano ngokuthi mangingabe ngisalizwa izwi likaJehova uNkulunkulu wami, ngingabe ngisawubona lo mlilo omkhulu futhi funa ngife. uJehova wayesethi kimi, basho kahle lokho abakukhulumile. Ngiyakubavusela umprofeti onjengawe phakathi kwabafowabo. Ngibeke amazwi ami emlonyeni wakhe, akhulume kubo konke engimyala ngakho. Ngiyakuthi yilona lo ongayikulalela amazwi ami
uyakuwa khuluma egameni la ayakuwa khuluma egameni lami mina ngikufune kuye kepha umprofeti oyakukhuluma izwi ngokuziqhenya egameni lami elingamyalanga ukulikhuluma noma ekhuluma egameni labanye onkulunkulu lo umprofeti uyakufa. Uma uthi ehliziyweni yakho singalazi kanjani izwi uJehova angalikhulumanga na, yazi ke ukuthi lokhu umprofeti akukhulumayo egameni likaJehova bese ingenzeki leyo nto, ingaveli iyiyo leyo nto, akusiye uJehova oyikhulumile. Amen. Hallelujah. Lana sithola ke uJesu ngale uthe nihlola imibhalo ngokuba nithi nina kuphila kuyo. Le mibhalo yona ifakaza ngami, nina niyayihlola mina senikhona manje. Ngiyanitshela ngithi le mibhalo lenihlolako ifakaza ngami. Siyamuzwa lana manje uMosi uyatshela uIsrayeli uthi manje uJehova uyakunivusela umprofeti onjengami, yena niyakumlalela ngokuba uNkulunkulu uyakubeka amazwi akhe emlonyeni waloyo mprofeti. Athi-ke uNkulunkulu futhi lapha singaqaphela khona, loyo mprofeti oyakuprofetha aprofethe ngalento ingenzeki njengoba injalo ayikhulumile. Nazi ukuthi akusimi engimtshelile loyo mprofeti oyokhuluma into bese yenzeka. Ngiyena owami-ke loyo mprofeti. Siyamuzwa lana uyakhuluma uNkulunkulu, siyambona Jesu, namuya Jesu ongumprofeti kaNkulunkulu. Siyambona manje bayamtshela kade bakhona abaprofeti kwa-Israyeli ngalezo zikhathi, kepha kakho umprofeti owake wenza lesi simangaliso lesenziwa nguJesu. Namuya Lazaro uyafa, uma afile uLazaro sonezi insuku lezi-4 baze bathi soyanuka. Lana Mose uNkulunkulu usitshela uthi loyo mprofeti lakayokhuluma lamazwi kungenzeki ngaleyo nto, akusimi engikhulumile kuye. Lana sithola uMosi uyakhuluma ku-Israyeli, Israyeli yalalela, Israyeli ukhohliwe. Namuya Jesu manje bathe Jesu ufile Lazaro, namu umprofeti kaNkulunkulu Jesu uyeza. Bathi sonezi insuku lezi-4 uthi nimbeke kuphi? Akakho lomunye umprofeti lesizwele ngaye kwa-Israyeli ayovusa umuntu lokade sekanuka bamgwabile. Amazwi lakayokhulunywa nguloyo mprofeti kungenzeki, akusimi lengimthumile. Glory to Jesus. Makalalela uJesu ukuthi uthini, uqalisa lemibhalo kaMosi le, ufika ethuneni likaLazaro, uqala uyakhuleka Jesu. Haleluya. Uthi Baba
ngokuba nasi lesi siqubu singiphahlile ngushilo lokho kuwe awukhazimulisi indodana yakho ngoba wena ukhulumile ukuthi umprofeti oyokhuluma amazwi kungenzeki asuwe lomthumile abazi namuhla ukuthi ngithunywe nguwe uthi yezwe elikhulu Lazaro phuma Lazaro phuma waphuma umuntu ethathelwe glory to Jesus waphuma bonke basambatheka babuyele emuva bathuka bamangala wathi hayi maningasabi mthukululeni loweliyadi bamthulula wathi hambani nomnika kudla adle loyo mprofeti lakayokhuluma izwi lami kungenzeki ngaleyo nto asimi engimthumileyo glory to Jesus hallelujah oh hallelujah nawo manje Jesu siyamuzwa uyakhuluma futhi phakathi kwaIsrayeli uthi manje bayaqeda abafarisi bathi sicela usibonise sibonakaliso sibe sinye uthi uJesu ngokuba bona ukuthi labantu laba bayangilinga uthi bhekani akukho sibonakaliso leni yosibona manje isibonakaliso leni yokusibona khumbulani uJona khumbulani uJona uNkulunkulu wamthumela eNiniva wathatha mkhumbi waseTarashishi nasoke sibonakaliso lengininika sona bafarisi wahlala Jona agwinywe ifishi ayish asingene neBhayibhelini Jona isahluko sika 1 siqonde lento ngingumfokazi lapha emhlabeni ngifuna izulu ekhaya nami noma inkathazo isendleleni ngophumelela ngoJesu wami useqeleni eduze nami ebheka njalo ukuhamba kwami uzongesiza nasekufeni angingenise ekhaya lami Jona isahluko sika 1 page 873 John page 873 uJona ubalekela uNkulunkulu yeba amen uJona ubalekela uNkulunkulu qaphela siyapi siya emazwini kaJesu lapha khona uJesu ekhuluma kuthi nihlola imibhalo yona lemibhalo ifakaza ngami
Jona sahluko sika 1 uNkulunkulu uthuma uJona umthuma eNiniva. Jona uyabaleka ubalekele Tharashishi qaphela nansi indaba. Ungathathi ukuthi Jona lokubaleka kwakhe kade kuyinto njena ukuthi uyazenzisa noma kade angazenzisi kade kuyisiprofetho. Qaphela ukuthi sisho ngani ukuthi kade kuyisiprofetho. Leso singamsola Jona ukuthi akazange amlalela uNkulunkulu uma mthumela eNiniva. Yena wathatha umkhumbi waseTharashishi wakhipha imali yakhe wabhadalela umkhumbi waseTharashishi kuba uNkulunkulu umthume eNiniva. Uqaphele ukuthi manje bekagqwalisa imibhalo uJona hayi ukuthi bekadelela uNkulunkulu. Sikusho ngani lokhu na? Asiqhubeke sizwe umbhalo ukuthi uthini. Izwi likaJehova lafika kuJona indodana kaAmithiya lathi, suka uye eNinive umuzi omkhulu umemeze phezu kwalo ngokuba ububi balo benyukele ebusweni babo. Kepha uJona wesuka ebusweni bukaNkulunkulu ukuba abalekele eTharashishi, wehlela eJopha wafumana umkhumbi obuya eTharashishi. Wakhokha imali yawo, wakhwela kuwo ukuba ahambe nawo aye eTharashishi esuka ebusweni bukaJehova. Kodwa uJehova waphonsa umoya omkhulu olwandle, kwaba yisiphepho esikhulu elwandle. Kwacatshangwa ukuthi umkhumbi uyakuphulwa khona ematilosi esaba yakhala, kwaba yilo nalelo uNkulunkulu walo aphosa elwandle impahla ebesemkhunjini ukuba ibe lula kuwo. Amen. Uzoqhubeka futhi lapho. Ngifuna ukuchachisa lana kancane. Ulalele kahle. Lesi siprofetho, lesi uJesu lokufunakala ukuthi ayondlula kuso. Enelana thina asiqondi sithi thina uJona ayi udelele uNkulunkulu. uNkulunkulu umthuma eNiniva. Kanti ulento uJona uyothatha umkhumbi waseTharashishi. Lana sithola ukuthi lo mkhumbi uNkulunkulu wathumela elwandle umoya lomkhulu wazamazamisa isikebe. Uma lesikebe sesigqwala amanzi base bathatha impahla lena beya eTharashishi bayikhipha bayiphosa elwandle kuze mkhumbi ubelula. Base benzani lapho? Base kwatholakala ukuthi lilwandle solo linolaka liyalwa. Base bathi ngokwabo, hayi yebantu thina sonke namatilosi lapha emkhumbini asihlanganeni loyo naloyo makabiza uNkulunkulu wakhe. Hayi makabiza uNkulunkulu wakhe ngoba siyafa. Bangena nalona Muslim, wangena Muslim wabiza uAllah wakhe. Wangena amaFilisti abiza ulento uDagoni. Akunjalo mfundisi? Abiza uDagoni. Makabiza bayeza labanye babiza boBhali, uNkulunkulu wakaBhali. Bakhona lana emkhunjini bonke bayabathandaza. Kutholakala ukuthi lulwandle solo libhokile liyalwa. Solo libhokile liyalwa. Selifuna bagumbuqela. Gumbuqela mkhumbi manje.
sebahlulekile laba uNkulunkulu babo labathi bayabathandaza lo munye yakhumbula ukuthi hey haleluya ay eJesu ukhona lo munye lapha emkhumbini solulele ngale bathe hawo asiyeni kuyomvusa bayamvusa uma bekithi ngizothi qhubeka mfundisi wami amen. Kepha Jona wayehlele phakathi emkhumbini wayeselele ubuthongo kwase usonzela kuyo induna yomkhumbi yathi unani wena olele ubuthongo na vuka ubize uNkulunkulu wakho mhlawumbe lo nkulunkulu uyakusikhumbula ukuba singabhubhi. Oh yes, bathi kwaba yilona lo kumngane wakhe wozani senze inkatho sazi ukuthi kungenxa kabani lobu bubi buphezu kwethu basebenza inkatho yamudla uJona basebethi kuye asewusitshele ukuthi kungenxa kabani lobu bubi lobu phezu kwethu umsebenzi wakho uyini uvelaphi liphi izwe lakho ungowasiphi isizwe na wathi kubo ngingumHebheru ngiyamesaba uJehova uNkulunkulu wasezulwini owenzile ulwandle nomhlaba womile basebesaba abantu ngokwesaba okukhulu bathi kuye kuyini lokhu okwenzileyo na ngokuba basebazi ukuthi ubalekile ebusweni bukaJehova lokhu abatsheliwe basebathi siyakwenza njani kuwe ukuze ulwandle luthule kithina ngokuba ulwandle luyaqhubeka lube lesivunguvungu. Ayi siyakwenza njani manje ngokuba ilwandle solo liyaqhubeka yeJona siyakwenzani ngoba manje sosithelile ukuthi uyamsaba uNkulunkulu lo wenzile lilwandle bewenzile namazulu thina sibakhulekile uNkulunkulu bethu solo lilwandle liyalwa lilwandle siyokwenza njani uthi manje ngithatheni mphoseni phakathi elwandle amatilosi athi yo ufune lo muntu simbulale na hayi ngoba siqhubeke ngoba sigwede kancane lo muntu mose sofuna simbulale simphosa phakathi elwandle hayi bagwedla uma bagwedla tholakala tisolo liyalwa lilwandle hayi bathayi kungcono sale simthatha simphosa baqime glory to Jesus uma bamphosa lilwandle lathula lathi kudunya glory to Jesus lilwandle lathula wathi kudunya lalela umiqhubeka lendaba sizobona namatilosi athi manje masithandazeni kuloNkulunkulu walomuntu masithandazeni kulomuntu waloNkulunkulu lo bakuthi bakhuleka bambonga lo akungabazeki kuthi bafika eTarashish bonke bamemeza noNkulunkulu kaJona bathi usikhombise izimangaliso mabasuka lapho uNkulunkulu wathumela mkhulu ilento lefish
fishi lenkulu lebathi mkhomo le fishi afike yamgwinya mayimgwinya le fishi yamgwinya izinsuku lezintathu haleluya lobusuku lobuthathu athi Jesu njengoba uJona wahlala esiswini senhlanzi kanjalo lendodana iyakuba semathunjini omhlaba izinsuku lezi glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus. Right. Oh, glory to Jesus, glory to Jesus. Sesikhumbula lapha ya uJesu qobo lwakhe masifunda kuLuka sakuwo 8 masifunda lapha kuLuka sakuwo 8 uJesu ungena emkhunjini makangena emkhunjini uJesu uyitholile mfundisi wami Luka sakuwo 8 Jesus. Jesus. 22. Oh, yes, yes. Uthuliswa kwesifungufungu. Oh, yes. Kwathi ke ngolunyelwa leso sitsuku wangena emkhunjini yena kanye nabafundi bakhe wathi kubo asiwele siye ngaphesheya kolwandle besuka ke kuthi besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo uJona wenzeni Jesus kwendela ke isifungufungu somoya elwandle umfungu manje lesihlela Jona leki bagcwala amanzi babesengozini basebesondela ngasemuva bathi Nkosi safa wavuka ke wakhuza umoya nokuphupha kwamanzi wakhuza umoya nokukhupha kwamanzi kwanqamuka kwaba kuthula kwathi du wayesethi kubo kuphi ukukholwa kwenu na besaba bamangala bathi komunye ungubani lo ukuba ayele umoya namanzi kumlalela amen siyabonga mfundisi Ujani lo muntu lona uJona simthola lapha ya amatilosi athi kanti lapha emkhumbini bokunalo muntu kaNkuluNkulu lona senele kugqumsela yena phakathi elwandle kwanqamuka ngokuba leso isiprofetho esaprofethwa uJesu naye uqobo lakhe ufika kuso siyambona Jesu manje namuya esiphambanweni bayambethela uma bambethela uyahamba bayongqwaba uyohlala lezi insuku lezintathu lobusuku lobuthathu phakathi emathunjini omhlaba njengoba bathelile abaFarisi bathi athi manje sibonakaliso senu ngilesajona ngokuba wahlala emathunjini efishi izinsuku lezintathu kanjalo nendodana yomuntu iyakuhlala kanjalo ezinsukwini ezintathu ngenxa yesikhathi uNkulunkulu makabusise
Siyaphakama sonke siyabonga Heavenly Father, siyabonga Mpandela Davide, siyabonga Hlumela likaJesu, namhlanje Baba kusikhumbula ngale ndlela. Kuyasimangalisa Thwana, ukhuluma kwakho namhlanje.
bathi bayilinda. My God. Thank you, Spirit of Jesus. Labanye kusuka nalela bhadi leminyaka. My God. Woo, Jesus. Baba uyasimangalisa. Singabayini babe ngaphandle kwakho. Athi Joshua siyawuphalala njengemanje. Laqithwa phasi esihlabathini angengasaqoqwa. Siyabonga Baba kusebenza kwakho. Yasimangalisa Baba elisuku lesuku. Lithumo Baba elifanele wena wedwa. Khathimula Baba njalo empilweni tethu. Sibonga Baba ukuthi sina uNkulunkulu lokhulumako. Sina uNkulunkulu losihambelayo. Sina uNkulunkulu lohlala nathi njalo. Baba ethumo lokufanele. Athi Davide uyini umuntu kuba wena Nkosi ukhumbule kangaka wamenda waba ngaphanisana kwakho wamkhelisa ngenkazimulo nangebukhosi. Baba siyakubonga. Sibonga Baba kwenda kwakho. Savisisa Baba thine asinawe mandla. Thine Baba asikwati kwenda titho. Nguwe Baba lowetha konke. Nguwe Baba lohambe embikwethu njalo. Sesikhulekela Baba nemakhaya ethu. Akagathwe nguwe Baba kuleti nsuku letingalendlela. Sikhulekela Baba nebantu bethu ababhasophe nguwe Nkosi kuleti nsuku Baba letesabekabo etindleleni thola lemathala. Ake sigathwe nguwe Baba lusuku nelusuku emisebenzini yabantu bakho balonze thola lemathala ubasibekele. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Thuma lifanele wena wethu. Siyabonga Baba namhlanje egameni nasegazini lakho lenamandla. Manje naphakade libandla lonke lithi amen. Praise the Lord. Let us lift our hands. Siyabonga singahlala phasi.